Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Udruženje građana za povratak piratskih diskova već 45. dan protestvuje na beogradskim ulicama. Demonstranti su se kao i obično prvo okupili ispred Studentskog kulturnog centra, položili cveće na mesta nekadašnjih tezgi, a zatim krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama. Kragujevačka Zastava izbacila na tržište najnoviji tip motornog vozila Scgo. Zastavin Scgo neuporedivo je bolji od nekadašnjeg Juga, lepši, brži, manje troši i retko se kvari. Beogradski arheolozi došli su do senzacionalnog otkrića. Grob Aleksandra Makedonskog najverovatnije se nalazi u dvorištu kuće u Milana Rakića 27. Iskopavanja međutim nikako da počnu jer vlasnica kuće pa i bašte, Vukosava Stevanović, ne da joj se prekopavaju ruže. Gradska direkcija za pomeranje spomenika preselit će uskoro spomenik Dimitrija Tucovića sa Slavije u park kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Vukov spomenik seli se u Zoološki vrt, a na njegovo mesto dolazi Njegoš sa Filozofskog fakulteta. Do januara 2005. godine većina spomenika u gradu promenit će svoje lokacije, najavljuju u direkciji. Bivši irački predsjednik Saddam Hussein dolazi u prijateljsku posjetu vođi Talibana Osami Bin Ladenu. Na sastanku će biti reči o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Vašingtonu i Njujorku, a dva lidera razmenit će iskustva iz oblasti aerotransporta. Predomislivši se negde između 14. i 11. sprata, alžirski samoubica Al-Usrah Se odlučio je da ipak ne padne. Snagom volje naravno nemoguće je protiv sile gravitacije, ali pad se ipak može usporiti. Al-Usrah Se tako već 6. dan lagano jezdi ka tlu, mašući radoznalim sugrađanima na zemlji. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program.